ni muviana nda ya mwanda musisi nondo wa kwende na usisi kilungu chawia ni wia Vamutongo TV ngwatani wa mukamba tutunana na mutande vya kuye kiwanza nekana kuye in the field na arutabiendi undu witha ikona biasala wake kilungu nikicha akeli ni kuwetea mutaalamu nekana tukana na nesema ndoma biasala nekana wesethia biasala waku ni waende ya nesa nyini tawa Steven mwama Vamutongo TV ngwatani wa mukamba tuwate ndini wa metandao tuwa mekumukanili Mutongo TV ke director mwema tutumete hashtag #WeAreNewia ndini wa mutandao wa Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official na indi nina ukethia ndini wa kilungu muthenyani wa umundi twitha twinanese ilwa competition kana usindani ndini wa biasala wako kalibu watinda natindaneza bwana mama tewe ni museo na biasala nisiende na kwegalau ni komana na ndo makambia biasala maende neza muno nikenda wesethia yu tubeteleta bayanzia yu wesethia yu kila biasala twasisia twithe mandena hawende neza muno undu yu mundu ne wesi register sole proprietorship ne wesi undu utona enda partnership ya ndo ile ne wesi undu utona kweka ko umundu nanda tunana nisie yulwa competition nundu walika baya no kwithia kambuni imwe yeso base mota nengezo base mota tumekukwaza no kwithia mundu kutama lu na ongeo kutama lu kwanza muno obama sako withia kunza no betete be mota sukuma omekalani lebuke sithia mito mwini sukuma ulonge no sukuma ko yue biasala ino situ tutonda kwekanata na competition okesethia no to kwata kaindo na kutuka tu ingi no so musiete wakwa katutamba nyingi mwe nikienda tusomethanye undu tutona kwikana na usindani wita wa competition na no usindani museo ndo mbya muthuku no ndo kuta usindani kuikindu kisio sokoni mundu mwana usoya akazoya ukwete kindu kimwe na ndo thia ndeka customer nesa ndo ona customer no sio ila kangulika nyingi machitoni Samuel Mutuku na ningu somethia mundu kendo mano si ndo tonekana na usindani wako na yitu tambeto lika mundu ma usindani pe kindu kimwe kiumela kita monopoly na nikindu kitha ki important thini wa kusisa mundu ma competition kwamba kututavia kwa ukupi monopoly ne chonde kenda wese yitu isisia competition ne to mana monopoly kitha kindu kibenata monopoly ni withia kemba ni company kana ni mundu isoko fulani ni wote sa kindu chieweka kana ni wo wika undu wika weka service la wembu yana tono weka atebo fayo ndungi itakula wewa tena yu binda ya tena wewa kwengale moya eta wa mwende eta wa mwendando na muthone thei na kitao siegwa na yu wethi angali si otia saumwe no we yu ka thi lobyo ni wete lo licensing tangi izu eta wa monopoly na monopoly ni eta wa ndolangi matezi meikata nikenda mokolika katika biashara losu na bia ndo wangi o mata monopoly ni eta ni ukethia mundu lawe na bina katika soko su no kuwa tikuwa kula kwa kuwa no kuwa tu biashara ndo ngitutwa na tuenda wote usindani either ona ka biashara kenda utakilokuta ndo na ukathoa kana we ukethia kana kata sindu la isangi mbe wondo chungi ukuta ange makenuka nikenda withia woni we busoko ni weka na kindu chu choneka kwa weka izio ta monopoly kono ndo mwana ngambe ku ngima ya ndengu nondo be mondo ngiwa ngima ya ndengu izio ando mokoka kwa izi ni moneta ya monopoly izio ta ya monopoly na monopoly ni ndhuku ndino wa market monopoly ndhuku muno nondo withia wo kwa customer ndo wenda na weta kindu chicha kundu kwenda ndiye na wata company hizo lakini wethia kembo ni company ya supply kindu fulani ni mwese isu ye kiuchuma kwanganya ko kiucho na kembo ita kiu kithuku no moye kiu kwake mwino option akembo ita kigubina mwino ndungi no moye kiu kwake so mundu yokota muno wina monopoly no tent ya muno kuumisia customer kwa kuongela mathoa kwa kuwete sindu lawo mweno kuwete ona sindu ingi itetikilitwe sokoni lakini usilikali ni likela muno kati sindu la chiwoto kati tuka soko kana inzio endo yu monopoly ni titinzio muno katika market kwa customer lakini kwa kunenzio kwa kunenzio haikote wene ina faida mwanzo muno kila mundu no arangi maika yo kaimba otalite ona nezi ni wa January tha enda saitha na matuku around 72 ko ona January okay that way sawa January ogemba wesa ondoka bana January ona January to extension ya December yue kwa to sisi pato sindana hii tutona ikata pato sindana beto tambeto thi muno usindani ni musio unupe undu utethesi ni musio muno kwa customer and musio mangi moka kwa customer undu mwende na usindana
na go customer ziende na usubika umuntu tupakemba we company ekuta mauta na ngekuta mauta so ndo wethi yawe ti lazima no kwa huya na ni kwa huya na usi ni wethi ti lazima ndo kwake so no lazima wethi ni wakala nya customer nesa nikienda wethi ni kwake mabindangi no ya kana nga mauta na imbongelo kilibiti ngathi ingi kwake akaonenga mauta na petu mauta tongeto ni ndobe ya wabuke na wambo pya ni sona mauta kwa hiyo zini wa manda katila kanini nenda kwake kana itha isa mauta na silingi umwe kana itha isa mauta na silingi umwe ni advantage kwa customer yonge gono thaithi ya silingi umwe akeno kuthesia thaithi na ile ni kenda kange bahe yangu no kwa umundu mwene mwene biasala competition ni mutethasi competition no mutethasi nondo no tuma umanana muno na customers yako na wemba na bond nzeo muno na customers yako ula umwe na we kati na mutumeta we think outside the box na wemba we creative ukamana and you customers yanda kitu fulani kwa hiyo kakindu chako nikikie undu fulani na wewe kiona repackaging repackaging ni kwiki akemba mtu uteza wa wiki tu thanguni na usa ubisi thanguni kembe na kabanganga ezu nze moyo ya katika ka kusindani yeye wasubia na usindani ndio ipenzi ya fulani ila mwana biashara utaona kwimba utaona kukita nacho usindani ini really wambi otembela bana kwa nambi otembela ba idio on the target to ne customer so tibikia customer ta zia yambe ambakuelewa usindani ni mwa omwezi ndani ya chao wama njara ambakuelewa mwezi ndani ya chao wewe na monolongi musindana yamwe musindani ya mbese kana kana manjara yuwa mamna kana musindana wewe na katika market soma market ni soma nae cho kila kitu mai musindana ya chao na wewe mundu yongi akwata mali kwanza time bailo muzika numa kwa tao mali katika soko kwanza itemba hilo ukengwa anduka fulani uliwe asindu sia kuwa na wewe wewe waite waukauta nuze undude na hasara no wate walaisi so wate walaisi with your na kete ya customer laisi na ndao misiwo ya ndio so ambao manausi ndanduka ambio likakaoni wote toza nalo okay ndio toza likakaoni ukengwa taji lingi 5 na kukata shilingi 5 na wewe mwene undu uite tunatobia faida na vanini na at the end of the day ndo namba uyi barenti ndo namba ndu ba thukumi ndo namba ndu kwa mundu maku so biasa londo na utedia so mana usindani kindo kiteja ruki kala soko ni kwa hiyo ilo mana uyaona mbe umyetinda ba no kuthiwe na akautio ba so ambao wale usindani mo wale usindani mo sio ka usome usindani pe kuelewa na pe kusoma na yuko kuelewa hii whether etasindo pesa nini ndo for example Twitter manana kana sukuma nyine ta manana pesa nini ndo numa sia mondani kwa ngata bike bandani na kiono ngeta pesa mbingange tusindana nondo na ke enda ako abantu kwa mundu la uye mondani yuni ndo nengungamela kwa kweli nondo yetha when na thesia nengukwata wasio na akende na wasio itenso pe undu neto na ukese then pau nongwe kalabo pe katika kila soko ndio ndo lama control ya soko su wewe okay ya soko wena chairman wa soko na wena committee ka soko so ni mwenda katika alama ungamia soko su kasi ya soko kinu wote fulani na nalibikie pesa siano na so ndo wa umyo mundani kwako ndokatwa na ngie soko kana na uthi na we okay ya mundu umyo mundani manana make soko mundani ndiakuya no waile kuelewa no usindani wa manana mundu umite manana mundani na uweke ulate manana kundu kwaza woka muthoya wa muthoya uzi wa muminana na kebe tange soko yote ali kwa customer ni wewe pe company ne wai like pe company ne wa ya soba sekiendo nenge ambe yo so bya sindana nayo na yesu isu nene ya tho isu sio ndeka tho isu sio nde isu ne jayo ya tho isu sio nze wese they ona pai makona ne mota lakini ando alama the market maika achona ono itewe sio ndese amino ne company itewe sio ndese amino ko no nze amina na na kitu zenye nditi ndazoko nina manana na boya mundani na wewe yu au mbije tete manana zilingi limwe zilingi 10 na kama kwa nume tio mundani omana so na ne maybe mambu ya dina ngara mambingi na olatile na ku mnenge amana tabiwa na ku kimana kana mana tabiwa ku wi mutho ya onde ino wi mutho ya onde kama isa o temina na wewe mbi ko wizi no nzie mwe no amino mano sindani wi misoma wi osoma osindani wi soma osoma choke lake utumatizindana na mundu ya chao ukama na mwisindani ya chao mwisindani ya toa
Muisindani anundu we mundu ya no kunenga customer samudu watu offer. Uti no twende na usoma yu. No mana mundu ya muisindani ya ndo namba ari brand yesi kuchake. No kama na mundu ya wekala na tena customers yake hata niku kusoma usindani wake. Inde yuo kaba ukaimba na kindu wa creativeness. Unuka nwika lande ni naite customers ya nona sikali kwa mundu ya naite customers ya kwa mundu wa chao inde you know wait customer mo inde wakio kwa ndo ya ni chao customer no tiki kundi asia to ma kwa kutoa ndo 1 2 3 na pa uno tisi olikanga muno ndo utana kwikala nya customers ya mala manje wethi ya customer ne niwe na yo kwa utino usindani ndo tu wota kindu kiwe weka nange na kwa teza mu tuyo kando kene ni bantu bangi pano gwe wa ni karibu customer ti bantu we dawo wethi ukaige dio mundu ya simu no kakuya sema wendata nita no nita mulazimile kuhotea nito ko lazimile kuhotea liso matendo tia mudembozu ila na tia to kumima kwa uyane mama kala na tia na customer isi hapa ni mama mbama changi ta customer chako kodi usini wende na usoma usindani hiyo ni step 3 Sito ni kusoma usindani okay akatu step video ndo wametaja ni step 3 itawa mana customer siya na wembe awesi customer la tuka hapo umuntu tupe customer uka umuntu na one na okay auki aka makuka wale mana mia kuka ndo wachao embe ado yeba na pia ndo mona hata akio ndo ya wakelevinda weze ndo bingwa ndo papa chete hivi ndo tiandika nitakana ngoka no ngenda yakwa no kanina nilo baba omuntu ziduma ko mazako la weno kete koyosha kugweni na wewe mbe ana option ya kuwazindu katika supermarket kana wiro wanduka kasoko kala ke mu sikwenu mundu wewe basa kwa kwenu akembe ba ndo kukuanesa ona wale umakuka izo wako ukama ba ndo kuwanesa ko masako yu wale ndo wale osio ndo kuke kata ukeno kasio ndo ide nakula wako ya musini wacha customer so mana customers yako na ima na customers yako sendete hata na ima na ukuanesa customers yako ona si ate wakindu la isi baya sikasi atu wakwanganya pe mabinda mo wethi ya customer no wa mewa na nengi pe ndo mai wa mwiso wa mai na ndena mbesa akoko wakaokoba ndina sia ndo makoba ndina sia ndo makoba lanyi kini hele wa customer uzi mundo zino wa mewa mukobedie akakuiba na kuna ngi wakobida ndo mana kuiba ndo makobida mala mama kali dukani ngi zita bia ndo gumono naoni kadha mka bandi kitu pando kukopesha ni kufukuza wateja ni chago kiune ngwiti kila nacho 75% omundu tu aminoko kwa katika nduke mwe uthama ukaiba ndukani lengi nondo ne wa kwata mbeza tia mothe no tu wa ne na nduna kwata tia yo cholongi lakini no seo enda pala uko na ko bedibyo ndu no mwezi nane uya mundu tu tina kwata tia yo lakini omundu ambao ndeye moye gane samuno na yuno na masama sembete munoi kwa tutine ile ingi okwa metuke ile ingi withia imbe na bond nzio na customers yako bond ni kwa maana customers yako so si no mona point ile na watakulu siendete hata okay there sometimes no huko ni customers yako simu ila kuina holiday no wish customers yako happy holiday merry christmas na kula ndo amangi mabo wasi ndio maana ngo to offer nanga customers yako to offer ikamana siende nesa customer no za kwa no maundo umilao no uyo da siale ne sia customer okay there customer no wamanie mundu yoto watia ni rafiki wako bio kabisa na mwatumia ndo nesa kuhusu ni nzia nzio muno ikali wa manaka takanika market ina competition muno manda market zinginza onesa ulike katika market sizwingi uithie kemba competition ya ene baba tiso kongi uthamia sokongi uithie ukiokela wiki hapa ukikia hapa onesa na uithie at least wingi na thina nakana competition ndo competition ni tuma anituma mundu avinga biashara ndo wa wewe competition ni kuva ibeto kwa kila kingi sisi amuna ngango odo wesindo bala utoma ikwata kwa laisi epuka laini mwanza odo yatino ndo wa the wa ndo kebo ndo kwata kinu direct kwa manufacturer fio to wa withe wate wala isangi lakini ndo wate wakuma kwa manufacturer ni supplier peni du bingi ba broker ile tiba katikati kila broker yimga ite oka keba mtu mandukani woma katika kampuni na shilingi 50
na waoka kuubikia na shilingi 60 na mpaka uta shilingi 65 ndio within akuni wa make profit lakini wewe mundu ngiba wewe na means sia wichao sia wiko kwa manufacturer direct so we ita laisi with you at least beche ko utatondu batoneka with no kosa sinde bala batoneka bala bailite na kwa laisi ngalanya sana customers ya ni muvya muno ndwa kuna naito manna yundu biasala witu ndu tona kuenda sio naketha pe andu angimota kindu kiu at least yundu manna yu no tutopo twe no kana sindu sio ndeya yo ndio sio kenge one kwacha ni muvya muno na asante na pe kindu we una wata yolwa undu tona relate na customers situ nona kindu kiu kina maana muno ko watu itikilia chuma chukite to watu nene undu tona kwikala nemo ngenda wese ni matu yo munthi na one makoka na maisha kama ite andu mako atoyo ndema kwa maisha ni muvya muno na asante muno kwa cha studio ni hizi ya mtongo ni kwa tia msaidia hizi ni wasoma muno na twende na soma imwe tumebiazala baande mpaka titia wabika kwa yake yango na asante ni muvya mundo museise kene kilungu chawi ya newe va mutongo TV ngwatani ya mukamba netwane nanesia undo tona kudili na motometa competition kana Usindani ndeni wa biasala wako kwenda ni kwa mwe chumwane chukite neto koma na tunena ni undo tona kwikala na makastoma maku ni kenda wewe seye ya biasala wako ni waende na sanye ni tawa Steven Mwamane kwenda usese mwailu wa ilungu la siati